Pozdravljeni v avtomobilnosti. Ko se začnejo konference, forumi, druženja na neko določeno temo vrstiti kot po tekočem traku, postane dokončno jasno, da se je neka tema, še posebej v različnih državnih inštitucijah, državnih podjetjih in velikih podjetjih, dokončno usidrala. In če izvzamemo konferenci za osebnostno rast in za edini pravični piramidni sistem, potem sta dve tematiki, ki sta v svetu in tudi v Sloveniji zelo popularni. To sta urbana mobilnost in nova energetika. In ti dogodki so v Sloveniji skoraj eden na mesec. Res je, ene takih se je v preteklem tednu udeležil tudi generalni sekretar Evropske zveze za elektromobilnost. To je združenje, ki že skoraj 40 let združuje interese različnih deležnikov, predvsem velikih podjetij, pa tudi posameznikov, z interesom povečati električne avtomobile na cestah. Povedano drugače, so lobisti za električne avtomobile na evropskem parketu. In ko ravno govoriš o lobistih, imajo že dobro tradicijo, kot si rekel, 40 let. 40 let, morda nekateri se še spomnite, je od takrat, ko je nastala v Evropi tako imenovana naftna kriza. In že takrat je bilo treba na nek način lobirati, zdaj, ko pa prihaja elektrika in kriza, ki jo je za svojo vzela Greta, pa še toliko bolj. So Avtor is the European Association for Electromobility. We have a long history as we are established in 1978, and the aim was at that time to look for alternatives on oil-driven transport. So it was the years of the first oil crises, and our founders were really curious what alternatives we have to offer. Nowadays we believe that if you take in order all the efficiency rules, etc., that the battery solution for passenger cars is the best solution today. We are advocating frameworks to make it happening. So there's still some hurdles to take. It's on policy level, it's on industry level, it's also on the EV user perspective that we are working to make this achievable. We work close on the European Commission level with, first of all, of course, DG Move, which is representing the transport sector. But there is a big link also with the energy, so it's DG Energy, DG Innovates, because we are working on innovation of products. So it's actually a mix of a whole process that you have to go through. So the European Commission knows that that we have to become energy neutral by 2050 to fulfill the COP21 standards, the famous Paris agreements. There was not a dedicated plan so far. So with the new Commission coming up, they plan the European Green Deal, and a part of the European Green Deal is to electrify the transport modes. So they have already an ambitious plan for 2025. They want 1 million charging points and 13 million electric vehicles having on the roads. Združenje Avere se kot podobna druga združenja pri promociji elektromobilnosti in še posebej pri izgradnji hrbtenice za elektromobilnost, se pravi infrastrukture, v večini naslanja na evropska in nacionalna davkoplačevalska sredstva. No in ta hrbtenica, ki si jo ravno kar omenil, je malo drugačna, kot se jo je gradilo takrat, ko je bilo potrebno postaviti bencinske črpalke za naftne oziroma bencinske derivate. Hrbtenico za bencinsko mobilnost. Res je. In ta hrbtenica je pa opisana na našem MMC-ju. Če greste na rtvslo.si, poševnica avtomobilnost, si lahko pogledate zgodbo, kako je nastala oziroma kako je Ni nastala, ja. Kako je gospa Benz na svoji prvi vožnji našla prvo bencinsko postajo in sicer ustavila se je v lekarni, kjer je za svoj avto, ki je bil žejen oziroma brez goriva, kupila alkohol. In lekarničarji, podjetni kot so bili takrat in morda so še danes, so takoj poleg tega, kar prodajajo, začeli prodajati tudi bencin. No, če narediva velik skok v zgodovini, prideva do prvega masovnega avtomobila in mladih start-up naftnih podjetij. Takrat so bili majhna, bila so popolnoma podobna start-upom, kasneje v 100 letih dizelskega in bencinskega goriva pa so postala seveda
najmočnejši igralci na parketu političnih odločitev, vojn, vse, kar je prinesla črna naftna revolucija prejšnjega stoletja. No, kaj bo prinesla elektrorevolucija tega stoletja oziroma tega časa, pa bomo še videli. Še prej pa moramo na nek način preseči vprašanje, kaj je bilo prej oziroma kaj mora biti prej. Dovolj kur ali dovolj jajc? Se pravi, dovolj električnih avtomobilov ali dovolj polnilnih postaj? I don't have a clear answer on this. It could be a mix. Some countries probably need a better stimulus. Others will do it by themselves. It can be by financial incentives, but it can also be by a different way. But we know that once the industry is really responding with these new technologies, that you don't need any incentives any longer. It's a good question. What we see from the study work that we have, scientific study work, is that the most energy efficient for the moment is the battery solution. But we're really open-minded. If there's some new technology pops up, or maybe hydrogen will be in some cases also necessary, I think all possible technologies that can be complementary are welcome. Povsem drugačno pa k temu problemu oziroma k temu izzivu pristopajo prodajalci avtomobilov. Zdaj, nekateri pripeljajo električne oziroma elektrificirane modele v svoje salone, naredijo močno marketinško kampanjo in čakajo, da kupci pridejo. Drugi pa razumejo bistvo električnega časa in avtomobilov in vedo, da električnega avtomobila ni, kot recimo v primeru bencinskega ali dizelskega ali hibridnih, dovolj samo prodati. Treba je kupca razumeti, ga poslušati in mu že vnaprej odgovoriti na vsa morebitna vprašanja, ki pridejo skupaj z električnim avtomobilom. Treba je torej gledati na širšo sliko in se ne opirati zgolj na tiste tehnološke frike oziroma early adopterje. Ti so znani po tem, da hitro pozabijo na vse težave, ki pridejo z novo igračko, ki jo imajo prvi na trgu. Ja, in tisti, ki pa to zares v eni fazi začnejo uporabljati, morajo imeti izdelane rešitve oziroma odgovore na vprašanje. Električni avtomobili so še redkost v Sloveniji na današnji dan, ampak zadeve se zelo, zelo hitro spreminjajo in naši trgovci so seveda v stanju prodajati in klasiko in novosti v smislu elektrike, to lahko danes rečem. Predvsem pa je naša vloga, da potrošniki vzamemo strah pred e-mobilnostjo. Tisti, ki se odloča o avtomobilu in je že zdaj, o električnem avtomobilu in je že zdaj stranka našega koncerna, si obetamo, da bo prvo pomislil na nas in prvo nas vprašal za nasvet, kako je pa to z električnim avtomobilom, kako je to z električno inštalacijo doma, kje bom polnil, na kakšen način bom polnil. Tako je, to je naša strategija. To, da gledajo res širšo sliko, pove tudi dejstvo, da in tudi zato danes oddajo snemamo na Gospodarskem razstavišču na sejmu Dom, da so se povezali z proizvajalcem energetskih hiš in sicer, da naredijo nek energetski ekosistem, ki zavzema vse, od avtomobila pa do kuhalnika za kavo. No, ampak razvojno gledano nismo v fazi, ko bi se lahko povezovali pametna hiša, pametna pisarna, pa recimo pameten avto. Tehnično ja, ampak vidimo, da smo v fazi, ko se morajo kupci informirati o tem, kaj pravzaprav ta energetski paket, ta eko-okolje pravzaprav omogoča. In tukaj je dober sogovornik ključen, saj tukaj ni univerzalnih rešitev, so samo individualne. Zadnjih 2-3 leta pa že vgrajujemo v vsako našo hišo fotovoltaične module za elektromobilnost.